Visoki zvonik crkve Svetog Onufrija. Pod zvonikom sam. Točnije, u nadvratniku između zvonika i zgrade hrama. Duboka niša u zidu s desne strane. Cigle su postavljene u polukrug. Opeke su niske kvalitete, različite debljine i veličine. Stoga su šavovi između opeke široki. Niša je bila ožbukana, kao i ostatak unutarnjeg prostora. Nije jasno zašto je potrebna niša ove veličine i oblika unutar zvonika. S druge strane je prolaz iz stepenice do vrha. Ovaj prolaz nije simetričan u odnosu na nišu. Položaj otvora u desnom i lijevom zidu ne odgovara. Pogledajte kako je raspored drugačiji. Razlike postoje i na vrhu. Svodovi nisu simetrični. Trezori se također ne podudaraju u veličini i položaju. Niša je mnogo veća od prolaza. Niša je fiša i šira. Da biste se popeli na stepenice, morate se dosta sagnuti. U niši možete stajati u punoj visini. Obično ljudi kažu da je ovdje postavljena skulptura. No pogledajmo crkvu izvana. Na vanjskim zidovima zvonika nema niša. Na pročelju zgrade nema niša za skulpture. Na vanjskim bočnim zidovima nema niti jedne niše. S oltarne strane u zidovima nema niša. Unutar hrama također nema niša za skulpture. Općenito nigdje nema sličnih niša za skulpturu ljudske veličine. Jedina niša je u prolazu ispod zvonika. Slažem se da je ovdje mogla biti postavljena skulptura. Kad su crkvenjaci preuzeli tuđu zgradu koju nisu sagradili. U početku je ova niša napravljena za neke praktične svrhe. Kako bi zgrada mogla ispunjavati svoju funkcionalnu namjenu. Radi čega su ga i napravili graditelji iz posljednjeg ciklusa čovječanstva.